Ja sam dostao tede Matura Grossa tutun ključ do domu přepodate, da sam ja nastupil moju službu. Wo Juru Grossomu nikaj nismo rečeli, dun biše jenož jen mjesac dlje, abo jen mjesac moj kolega, moj zastupjer, a potom je on čišćadla, politisko čišćadla, sam rozutvoril, za on svoje dživove domovine zvoži. Ja sam osobinc Grossi jara džakovne, zo smo ja z jeho vide a z jeho kolegialnošću vele čerpal, moce čerpal v přerodnym času. On je mnie też škital przed cejčimi, ki su mi nedobro přeli, osobie też przez tę organizację, ki się w enderskim czasu existowała, statną wistotu. A to je on mi warnoval a vždycky činil, když jsem za co jsem jemu ďakovný.